Evo danas imamo jednu audišku da mu odradimo distancere, taman je dobra tema da obradimo u jednom klipu. Evo jedna stvar koja jako neprijatno izgleda na novim kolima su upali točkovi. U današnjoj epizodi ćemo da vam pokažemo kako to da rešite. Današnja tema distancere. U ovom slučaju vlasnik nije htio da menja felne, htio da zadrži iste, ali samo da ih izbaci 25 mm van. To ćemo uraditi pomoću distancera. Distanceri se uzimaju tipski za svaku određenu vrstu auta. U ovom slučaju je raspon rupa 5x112 i centralna rupa 66,6. U slučaju da i vi želite iste ovakve distancere, možete ih poručiti, ostavit ćemo link u opisu profila. Kod distancera sa prolaznim rupama neophodno je da uzmete duže šafove za debljinu distancera. To smo sve dobili u kompletu i možemo da pređemo na ugradnju. Kad smo već tu, usput ćemo očistiti i ofarbati termootpornom bojom kočijena klešta, čisto da upotpunimo taj doživljaj. Znači za početak ćemo dok je na zemlji da skinemo čepići i popustimo šafove pre nego što ga podignemo na dizalicu. Isto to ćemo da uradimo i sa ostala 3 točka. Sad kad smo popustili sve šafove, dižemo na dizalicu i skidamo skroz sva 4 točka, ostavit ćemo auto na kocnama da bi mogli sva 4 kočijena klešta da ofarbamo u jednom cugu. Kako kažem, sad podižemo kola i... Sad ćemo da podignemo kola i da ih oslonimo na kloc. I kad podignete, obavezno proverite da li je to sigurno. Skidamo točkove. I točkove ćemo odložiti ispod auta u slučaju da krene da pada sa klocnjene dizalice, da neko ne nastrada. Isto na brzaka sve ostane. Sada ide onaj malo dosadniji deo, a to je šmirvanje, farbanje ovih kočijena klešta. Biće neki B-roll, čisto kako to izgleda. I kad smo već tu da proverimo u kojem su stanju kočnice, nema risa na diskovima, paknići imaju prilično mnogo mesa, tako da je sve to kako treba. Creva od kočnica su također u dobrom stanju, amortizeri nisu procurali. U slučaju da hoćete da pogledate detaljno kako se farbaju kočijena klešta, ostavit ćemo ovdje u vrhu kadra klip detaljno posvećen samo tome. Tako da ćemo u ovom klipu samo pretrčati. I što je najvažnije, kad smo već tu, izbrusit ćemo i ovu površinu na koju distancer u stvari naleže. Ako ostane prljavština između distancera i glavčanja, može da dođe do vibracije točka na većim brzinama.
Moraš ponovo da snimiš. Završili smo sa zaštitom klešta, odlučili smo da ofarbamo i ovaj dio glačine, pa smo iskoristili distancer samo da nam ocrta liniju dokle treba da se farba. Sprej je spreman i možemo da počnemo. Naravno, farbat ćemo u više tankih slojeva. Ova su bila u ubedljivo najgorem stanju i sad ćemo da vidimo kako će to da ispadne posle farbanja. To bi bilo to za sad, sad ćemo da napravimo malu pauzicu od 15 minuta da se prvi sloj lepo osuši pa ćemo onda još jedan ili dva sloja, vidjet ćemo koliko bude potrebe. Nije plaćena reklama, ali sprej je stvarno mnogo dobar. I evo nakon otprilike pola sata sušenja već je to suvo na dodir. Sad ćemo još jedan sloj, treći mislim da neće biti potrebe jer stvarno nam lepo pokrilo. To je već suvo na dodir i možemo da skinemo svu zaštitu. To bi bilo to otprilike. I distancer da skinemo zaštitu. To bi otprilike izgledalo ovako. Jedina stvar koja je ostala da kvari ovaj kompletan utisak je ova anker platna koja je malo izbledela, pa ćemo nju malo da popravimo sa crnim sprejom. Ostalo je još samo da montiramo distancere, vraćamo felne i spustamo auto na zemlju. Sad, pošto smo stavili 20 mm distancer, dobili smo i nove šafove koji su 20 mm duži od ovih standardnih, tako da ove standardne ostavljamo za rezervu. Sad, kako bi bili sigurni da je točak kompletno ravno nalegao na distancer i glavčinu, šafove ćemo da stežemo u nakrst. Znači praktično svaki drugi. Stežemo ovaj, preskačemo sljedeći, pa stežemo ovaj, preskačemo sljedeći, stežemo ovaj, preskačemo sljedeći, stežemo ovaj, preskačemo sljedeći, stežemo ovaj. Prvi, treći, peti, drugi, četvrti. I sve tako u krug. I tako slobodno više krugova. Prvo ćemo sa udarnim odvijačem samo otprilike da pribijemo, kad spustimo na zemlju prelazimo na kilo ključ. I kad je već skinuta felna možemo da pogledamo koji je offset. Offset se obično obeležava sa ET, na ovoj felni je ET 51, što znači da je ova površina udaljena od centra ose felne 51 mm, ali nešto više o tome možete naći u našem drugom klipu, okačit ćemo naravno link od tog klipa. Kad je ET 51 sa distancerom od 25 mm, znači praktično ET će biti 26, što nadamo se da neće okačiti rub gore. Dok se dotegnu sve. I možemo da spustimo prednji kraj. Znači ostalo nam je samo da zategnemo šafove sa kilo ključem na 120 Nm. To ćemo ovdje da podesimo na 120 i da overimo sve šafove još jednom. To je 120. Stežemo ih u nakrest isto kao malo pre i posle par kilometara vožnje dok se sve to lepo nalegne ćemo još jednom da proverimo za svaki slučaj.
E sad, da bi sve to naleglo kako treba, malo ćemo da ga provozamo da se sabiju amortizeri, pošto se obično izduže dok je na dizalici. Javljamo se za par minuta. Samo ćemo usput prvih par kilometara da obratimo pažnju u slučaju da trese neki od točkova, da znamo da dotežemo, a da za sad sve radi kako treba. I evo par kilometara kasnije, koliko to u stvari bolje izgleda nego što je bilo. Nismo primijetili ništa da trese, ništa da ljulja. Za sad sve stoji kako treba. Napred je knap, nazad bi mogao možda još neki milimetar, ali nek ostane toliko prostora da kasnije auto može da se spusti.